Thlik Thlok news clear to te chi bai ule when September ni som thum chuna chanchin thar pon tur kan nei te lo ngai thang a chia tu silaram ngaya ama sain chanchin langsar zualte Gaza in daw na ti top na Donald Trump ruam man na Israel in apom minister patni in Aizawl civil hospital to in ti chang tundan tur an clear kumthara sarkar na thoktan ni som thum chol a don tuna chanchin kim changjok ilongai thang u Gaza in dauna ti top na Donald Trump ruam man na Israel na pom nimena US President Donald Trump ne na anin dorna Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza in dauna ti top na US ruam man na siam poma Hamas lamin an pomve angem ti chu zona omtani hein rem na tura duana hian point som ni omin in ka hai nei te mitang in thleng ton dan turte Gaza changa Israel in no dan turte Hamas in ral thuam an tun dan turte international body kai shwai sarkar siam dan turte awma anin kom zo press conference an nei duna Donald Trump chuan hein rem na tur duan hi Hamas in an pom lo ni chuan Israel in engang point beizui se US in an thop tur thu an soyani Netanyahu po in heruam man na hian kanin daw chan awama wangin kan thop ani atia heta Netanyahu thu soi atang le ral thuam tung tura khut ani atang hian Hamas tan pom thei ani angem ti tu zona omtani heruam man na hi Hamas chuan akopian na mulawnin alang news agency Wafa chuan herem na hi Palestinian Authority chuan an thop nin an soya hein rem na tur duan hi pomani chuan Israel in thitura an chung thu arel to Gaza mi zati somnga le bitang dang sang khazasari chua an nianga Hamas hel ral thuam tunga piang ngai dam an nianga ral thuam tung du lo tu te im takin an du na mun ramdanga an kalang Gaza champuina kalpuini in Gaza Israel in ati chiate siam chataniang in siam rem chungin Donald Trump kai shwai Board of Peace Hamas tel lo na in Gaza an oprianga Gaza a special economic zone siamaniang hem hiun chung hian Gaza ven him na hi International Stabilization Force Arab sipai tel nain an kengkuang hein rem na duana Gaza in opnalu bera Donald Trump tura duan hian ama a Gaza opatum na lam alo soitonen inzulna an nei awangin mechen khat chuan heruam man hai US in Gaza omna turnian ngaya Hamas tan ral thuam tunba ka indel bolna antel ve lo na turani awangin pomahar ve turangai ani Serchip District Hospital sakmek soi honi nimin khan Serchip DC meeting hall a popol el khuma DC Serchip Hovin District Executive Committee under DAYNULM UDNPA and Chukoma Patient Attendance Shelter Serchip District Hospital Ramasakmek le Family Shelter Thomchat na thote an clear hawani Department lamin contractor na thole an thlensin te report pe in contractor te na tho chulom amanti thule na chakjok an tho zel theinan running bill za somli panga siam saka thunei tu telama thelu sakni se ti chupomania Family Shelter siam chatna po chunjom wat ani theinan malak ni set in an rel Minister Pathin Aizawl Civil Hospital 20 chang tundan tur an clear Nimin Khan Health Minister Lalrin Puile Power Minister F Rauding Lian at Chuan Aizawl Civil Hospital to in Power lama hedam doina harsan anto te chu ahuna en puin asut kian dan tur ten soitang halani Civil Hospital how to te chuan Minister te hilodong songin edam do in hi Mizoram dam do in zinga po mi pui te pan na satber ani awangle tunlai khol changkang ti shang CT scan MRI te bun ani baka dialysis center operation theater baka ICU te power mamo reng ani thu te ket lab pe fel chep ta na power cholo amamo ani dan te soifia tun naya damdo in generator lian a chiat awanga power lama harsan an to dan tele mi puidam lo te na satak ahong dan te an lo shilani Minister te chuan Civil Hospital a power man na chi shang CT scan MRI dialysis center le ICU te baka operation theater te an toa hedam do in ta na electric VIP line mamo ani dan te line thara changa Civil Hospital ta na darkar sobni pali khailak loba
power pek dan tu ruam man ngalani hemiata na summa mo tur te po arang thang bera sarkar deal antum thuan soibok hedam do in hian electric vip line an pot thayani chuan power omlo awanga damlo mi puite har sanna na sataka thleng thin hi a chhok jang khai ngei a bei sei om leani PMJVK Sumhanga Civil Hospital Block A le Block B sakdan tur tlang pui ba ka trauma center in suan lu tura malak ngai chen khat amuna an clear ho bok power minister chuan civil hospital compound na high mass hun rei tak chung cheto po arang theng bera siam chaddan kong zon ani tur thu asoya mi puite ayo in civil hospital how to te chuan lom thuan soi ngal bok he huna hian health minister le power minister te hi department officials DHME director Dr. S Ngurcham Liana senior medical superintendent Dr. Lal Chhun Kimi engineer JH Malsoma engineer in chief engineer Ngur Sailava chief engineer Zauding Liana SE engineer Lalrin Moya SE te baka department patnia officials te minister te hi anchoi o mani li thei che sual mi pakhatin nuna achan nimin chon hudar ni vel kha national highway number 6 khozola changa tuipui leithlen ma dewa scooty le super ace anin suwa scooty hi a chhetne hleya akhal tu richarta perin muani late fanu pasal khozol veti quarter bul om chu amuna hian e thinghalani khozol police te chuan chule poimo sang sang te boy puina hmuna an thleng phei ngala a chu langin ma an la zui don ani kumthara sarkar na thoktani somthum chola omdon mizoram sarkar chuan kumthar sangni le somni paruka holiday li sati chuaka sarkar na thoktan chol ni somni pariat omba ka du thanna manga an chol theina tur ni ni omin ni somthum chau an chol theidon ani chol hi thatin a omveka march kha chol tamberin voinga chol a oma february april le september a chuan chol hi voi kha chau a om thung don ani hemi ba ka hian restricted holiday ni somthum pali ombok dona heng restricted holiday somthum pali zinga andu than ni ni cheu sarkar na thok an chol thei bok dona ni congress candidate in campaign in ailong le rei ek atlo nimin khan dampa by election na congress candidate pu john rautuang le na vice president mpcc chuan ailong le rei ek atwa ailong khuwa party sang sanga changi mi somni pasari ZPM atangin mi somni pangale BJP atangin mi patni alom luta re khwa atangin mi somnga paruk MNF somthum pali ZPM som paruk le neutral atangin mi paruk alom lut bokani nimin atlona thu soin sarkara hian do thu thang atam emema beise turdang awmlo anin tiamna kan tiang anti chu antilawa kan tilawang anti chu antile mai china thil tak tak anti thiam lo tia ZPM bein tun chumbai election na ZPM candidate hi vote po ni ula MLA fang mai ani dona ni le turdang om chuang lo atibok pujon ru kyang lian hi party shoi tu ten an choi om bokani dampa MNF antlin lo tur thu BJP an soi BJP chuan thu chua siamin an MLA ke shamoan dampabial MNF antin don lo thu soini nan chua an party office in khom chungchang an thu chua BJP chuan an MLA thu soi an tar langa dampa by election a MNF antin to lo tur thu asoi ba ka mipuin milari ngot than tinin omzia nei lo zia an siat awanga ZPM po antin lo tur thu te BJP in tin na chance an nei thu te asoi ni in an tar langa ni October ni somthuma changin aizol khachung kongsiam chatna tho ani don PWD minister Vanal Hanan October ni somthum sangni le somni panga achanga aizol khopui kongsiam chatna chanani don thu soin ZPM chuan thu chua an siam minister chuan kongpui poi mo lai man tur silchar lungchatak lak luan tum thu le kong an siam tur chu tongkhrit ani don thu asoya aizol chu lunglei rot po an thok chhun zom don nin soibok minister hian kon puile khamra inkar le khamrang le sairang inkar kong siam chavek turin cheng noi zanga mamonia aisia thu soibok ani chuti zong chu chanchin thar kan chhiar thei te chu ani